Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وعلى آل بيته أجمعين. الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والفاتحة خصوصا لجميع الأولياء الصالحين والعلماء من المفسرين وجميع القراء المخلصين والأئمة الأربعة المجتهدين وشيخ الصوفية المحققين وعن الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وعلى جميع التسع الذين بلغوا الدين في بلادنا إندونيسيا. والفاتحة خصوصا محمد خليل بن عبد اللطيف المنكالي والفاتحة خصوصا محسن هذا المعاد يجي محمد بن الغزالي. والفاتحة خصوصا لجميع مشايخنا ومشايخ خاصة لجميع مشايخنا في المعهد أن الله يولي درجات في الجنة ويضع إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyona sambungan doa, sambungan Fatihah sekalian, khusus aki dak ka Abah. Saya semakin berpansongkan muka sarang Allah tuli basai. Muka yang Ka'bahnya kita sarang Allah, ibu sehat sarang Allah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Malam hari semangkin dan gula berarti nyampai aki pada situng keterangan dalam situng kitab Asmana Hilyatul Awliya juz 10. Pernah situng bakta suatu ketika Abu Uthman Kak Dinto pereksanin ben salah situng ore. Ma alamatus sa'ada wasyaqawah. Ponapa Kak Dinto tante-tante kabungaan ben ponapa Kak Dinto tante-tante celaka. Faqala maka antabu Abu Uthman, menjawab Abu Uthman, alamatus sa'ada, tining tante-tante kebungaan. Adapun tanda-tanda kebahagiaan, antuti Allah, engkau taat kepada Allah, wa takhafa an takuna mardudan, wa takhafa dan merasa khawatir engkau, an takuna mardudan akan ditolak oleh Allah. Wa alamatus syaqawah, sedangkan tanda celaka, anta'siyallaha, engkau bermaksiat kepada Allah, wa tarjuah dan berharap engkau antakuna makbulan akan diterima oleh Allah. Artinya apa? Tante-tante na orang bunga Kak Dinto, orang ahli ibadah, orang ataat ke Allah, tapi ambaan ki andi rasa kebatir bekal itolak man Allah. Sebaliknya, tante-tante na orang celaka, orang seamaksiat ke Allah, orang ahli maksiat, tapi ambaan Kak Dinto ki ngarep pon apa?
antakuna makbulan bekal etere masarang Allah. Nah semakin pada pertanyaan. Baktaan di harapan, baktaan di kesempatan orang se maksiat, orang ahli maksiat, orang se raja dosa, kak dinto untuk ambali dek keanjunan ipon Allah. Artinya atau pedek keanjunan ipon Allah. Dan gula mantora cek banyak kesempatan. Selagi orang kak dinto ambali ke Allah, selagi orang kak dinto maranabu nyona sapora ka Allah atau pedek keanjunan ipon Allah, fayataqabbalullahu taubatahum, maka bakal eterima taubat sareng Allah. Bita sareng segala orang ahli maksiat, orang selebur maksiat, tapi ambaan gak dinto nalekan maksiat, ambaan ngarep bakal eterima ban Allah. Ambaan tak bali ka Allah, ambaan tak taubat, tak minta sapora ka Allah, tapi ambaan ngarep bahwa ambaan ki bakal eterima sareng Allah. Ni tak bisa. Kemun ambaan gak dintopas atopat betul-betul bertaubat. Ambu tak ngelangkonin kalangkuan semare kalako gak dinto. Pas abali dek keanjuran ipon Allah, maka bakal esapora setejetusan yang sarang Allah. Karena Allah gak dinto tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Selagi orang itu ingin kembali kepada Allah, maka kita bakal buka pintu sapora sarang Allah. Karena odik gak dinto mana rabu estona berdua belena. Bila gulawan panjenengan gak dinto lebur ala ko bagus. Alaksanaki perintah-perintah na Allah. Alaksanaki kewajiban-kewajiban kaula anjunan. Maka gulawan panjenengan bakal jadi orang ontong nang akhir laku. Amin. Tapi sebaliknya, bila kaula anjunan gak dinto tak lebur alaksanaki ke perintah-perintah na Allah. Artinya gulawan panjenengan melanggar ke perintah-perintah na Allah. Tak lebur ala ko bagus. Kuluan panjenengan tak laksanaki kewajiban kaula anjunan, maka siap kaula anjunan gak dinto bakal narema balesan dari papana pasi ampun lastari ekalakau. Maka diri gak dinto ngireng mumpung kuluan panjenengan ki paringin kesempatan man Allah, ki paringin kesehatan manter terus sehat. Ki paringin lanjang umur terki lanjang umur. Bila kesokanin man Allah terteti orang husnul khatimah. Ngireng pelebur ala ko bagus. Alaksanaki perintah-perintah Allah. Alaksanaki kewajiban kuluan panjenengan. Karena gak dinto minang kasitung jalan kuluan panjenengan ku nalikan ambali ka Allah ni kasi bakalnya babakin kuluan panjenengan bakal dadi orang sesalah selama. Mumpung ki andi kesempatan. Karena umur ni kepada tak pangki, inggi na bapunta. Kuluan panjenengan kateng semakin sehat belum tentu laku sehat. Guluban panjenengan semakin nyaman aktivitas belum tentu mari guluban panjenengan pada jaminan guluban panjenengan pada weningak semakin. Umur ni pada tak pangki. Kadang makin sehat laku songkat. Makin songkat laku temu sehat. Guluban panjenengan ni ka ijak ring kadang abak ni para rabu melolong seakan-akan kadang. Melolong si yang kui seakan-akan. Kadang abak mungkin berpan sehat seakan-akan melolong. Terus, yang kisah saya tak terus sehat, tersehat terus. Enggak makin ni kalau masuk bulan Syakban lagi. Oh, makin guluban biar lah masuk bulan Syakban. Mari nak bakal masuk ke situng bulan seluar biasa. Nampak? Bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Daripada apa ke bulan Ramadan ni? Ni ke barak mon, bahasaan mon. Korang 20 hari. Mau tamu deki, bila malam bahasa na deki nampan na, mau tamu deki nunggu sidang gitu. Jadi nunggu keputusan gitu. Jadi makin ni kawan, korang 20 hari mau nibitong secara tanggal, korang 20 hari. Berarti mulian korang 30. Barak mulia. Cut kerucut ni barak mulia. Sebulan ni je. Alhamdulillah. Nika kemarin nika pada haflah, pada acara haul dan acara wisuda malam 11, malam 10 nah. Solawat bersama. Dibarinkan beliau matar merabu Habib Syekh. Karena Habib Syekh tak bisa minabi bulan Ramadan, jadi bakun tahun datang Syubbanul Muslimin. Jadi malam 10, malam 11 wisuda. Makin ni kau wisudan ketat gula. Mulai gelak gula
jat lakar ngetes. Mulai diri barin, mulai sebelum abah songkan, dia kajat lakar mau berdetesan. Dari senyak benyaan santri, se awi sudah, kelak se telah wala jus di antara naga dintoh, se ampone saring kali bulu belas, dari bulu belas pakare lemak bi kula. Jat lakar se betul-betul tahkik, betul-betul mutkin, betul-betul apa longku, beni kunyaman telah wala jus, takut pakai nyetes kari telah wala dus. Ini kawah, anu. Pelebi kula jat kari lemak bunyak saya nangis kula jang kula iya mayo tin mun tak nangis dia tandi perjuangan nangis kula jadi di bunyak di bariin saya ampun daftar telah bolo lebih dari 12 orang haring kali 12 haring boleh kari lemak orang berarti saya wisuda ni kun kali lemak saya telah bolo saya lemak jus insyaallah tak depak sebolo saya du bolo kari ketelo orang jat ketan makin ya. Dan boleh nyaman mun wisuda ni ka. Saya wisuda tak pati banyak, tak pati malam gambian. Okey tu si. Tak kira depak sahur boleh. Ini mana. Ni kan santri ni ka. Bagian saya tak apal. Bi gulai pengaji kitab. Hataman kitab. Bagian kitab ngertiin, mun tak ngertiin tole tanda tangan. Tak ada tanda tangan situng, berarti molek naik kurangin saare. Ini mari tak ngitu mololo. Mari berdele online namu depak garo mana. Lagi je tanya aki norwah berdele online. Tak kau aku no leje ilmu lolo. Wan, Allahumma salli ala Muhammad. Ni keguluan panjenengan marin bakal masuk ke bulan Ramadan. Lagi masuk situng bulan. Atarawi ya boleh. Apa saat tanggi Pak ki? Alhamdulillah. Siapa sah? Bukan ni. Kan binian kau ngang udur. Kan udur. Mun laki an yang dur mak udur. Kan ring laki ni kata Bun Abah kan isa. Ring laki ni kan napa jan kanjana. Mun kanca sepak. Ya mun kanca tak mate sepak, melarat si tepak. Apu ka aban, enja. Maneman ka sabun na malam. Mayurah kau si melanasin. Enja mungkin nase jadi. Maneman kau. Melagin menrokok minggo enja tina empatoto keking lama urip minggo. Arapa takok dosa. Engkau senang ku ngedosa na. Ya munde ya, mayu makan. OTW. Yang sengak le dosa tadak tanggung aki. Sengak santri. Boleh minta tolong dari santri. Mbian bila baleman sengak tampak aki bahwa mbian dikejat betul-betul santri. Napa saya ka online nang pesantren lepas dalekan bede luar. Contoh, embian magila bode luar, sengak sarung aja sampai buka. Magila bukaan sarung totop aurat dah. Jak pahabal lebar, beni kotoran na tuyuk. Beni kotoran na koko. Jak abal lebar dah bang keluar. Ni tinggi, songgok nang kuy, pasepam ya. Bodo tahlilan mangka, sih gak. Bodo acara makan. Sengak jak pahabar berbuk roh. Kalau dibudin patah apa jang maurib ban. Entan gula beni tak ngoleh. Saya ngakin tak langkong. Jawab sampai embian mencuba nyaman pesantren gara-gara embian mulai sebulan embian merosakan nyaman pesantren. Gula minta tolong jaga. Tahu sarok norok si bede luar roh. Mun bede balap neng. Tinembian cak abalap sepeda abalap hafalan doi. Cuma cepetan. Tak kau wah ngak lambak mun le sepeda ni kening wah ngocak santrin ke muslim. Ke muslim tak noro abalap, beun si abalap ke muslim ni saya pere. Ngidi. Ya ni galap hela mudu balap pun nang luar. Wah noro abalap. Sepeda ni kening wah ngocak kule santrin ke muslim. Tak kenal ke santrin ke muslim ja. Mula kadungi kening. Ngidi nak Bian mun bang keluar roh, kalak songkon, kalak Quran kol telok juga roh, Maria sahur, jadi bah ngita tahajud kelu. Gaga. Mun bagian ni kayak ini kan biasa no kuin jeding. Bila bagian nak kena SD bila pengajian gila bahasaan ni kele burwi gule sare, dem bagian di SD ni. Sare tak ring bede dengan jeding. Atau poi jeding kepi. Igule tanya ki, mak bede dina jong pelkak ra.
Ada pada penjeretan anak-anak gini semukaan kulkas Alka. Mandi cong, engki. Mulai gila, engki. Beta'ul le makro banjeri. Tenginom sekuni ko. Aku lagi ingat bagian di SD. Yang membalang kita beli mensela tu wajak mau tua. Kan. Jadi guluban panjenengan marin ni kepada Rabu bakal dapat ke situng bulan seluar biasa. Nah, kira-kira apa persiapan guluban panjenengan kat dinto untuk aba kat dinto aba lidak ke anjuran epon Allah. Kuk laku guluban panjenengan kat dinto pada sanggup. Karena tak langkong bapak ibu, guluban panjenengan kat dinto mon tak kenga oleh ke Rahman Rahimah Allah. Mon tak kenga oleh ke Maha Belasa Allah. Mun tak kenga oleh pangaporan Allah, kuluan panjenengan kat dinto para Rabu mungkin lakar ngantelang kina amal kelangkuan kuluan panjenengan tak bisa. Masuk surga kengkaran ngantelang ki amal kelangkuan kuluan panjenengan tak bisa. Tak masuk kak. Napa sih yang telang kini? Ini napa punten? Bagi sini kumik jauh. Tapi karena Rahman Rahimah Allah, belas Allah, pangaporan Allah kat dinto luar biasa, maka kuluan panjenengan ki paringin kesempatan sarang Allah. Untuk apa? Untuk kaula anjunan kat dinto notju kok laku kaula anjunan bakal dadi orang sesalah selama. Gina apa sih yang telangkin guluban panjenengan? Jak guluban panjenengan sampai sama ken kita tidak sempurna. Yang telangkin ibadah guluban panjenengan sampai sama ken tak sempurna. Salat guluban panjenengan sampai sama ken tak pernah khusyuk. Muntang itu sekut. Tertutup sekut. Khusyuk kita. Nanti lang kina nampak pasah. Guluban panjenengan pasan kan ngateng kalau lele lapar. Makun kan lele lapar. Ijaring guluban panjenengan nalekan apa setambu saya kaya rasanan orang sekali. Rasanan modolo. Benilesan ni kepada Rabu ikunaki untuk zikir. Benilesan ni ikunaki untuk answanawat. Benilesan ni ikunaki untuk maus Quran. Padahal ni kepada Rabu pada tabu. Ingat bulan Recep di barin kat dinto pada Rabu guluban panjenengan. Kat dinto bulan zikir. Bulan Syakban bulan salawat. Bulan Ramadan ni ke bulan Quran. Ayo guluban panjenengan kunaki kesempatan seketika dinto. Mari na pasaan ni bulan-bulan Quran. Atau maki. Karena kadang guluban panjenengan mun beni Ramadan melanat sehat sama Quran. Kenapa? Ijaring Quran kadang bakuni sabak ya terselamba. Beti disiman. Pasaan bontut ambung dirin seku de baca. Perseen boleh enjan sebini. Mak burun nak Quran ngata makin le. Malam terlesan posang nyari penyabaan boleh. Apa dah remak kak? Mak posang bet. Sahabat boleh le. Mak sahabat boleh. Mau temu bahasaan tahun datang. Engki mun guluan baca dengan kita cengom. Gula gelak sebuah najareta. Orang semak ke Quran ni keraja manfaat mak. Mangkane kan to gula anak mak milih pun tu Quran. Karena orang semak ke Quran ni keraja manfaat mak. Raju manfaat tu. Kengkat to ni kemakila pun tu Quran bi gula. Tak intinan tan kajian-kajian kitab tak intinan bi gula tak kok kun oleh pungkana tapi kacak ranjaan ni kata ika oleh pada ban orang pah ngakanan cukup ate tak pernah tahu ke rasanya cukup tahu jadi bi gula kan ton ni kan pengaji kitab pengaji tak kok tak tahu kan najis lekanan tak kok tahu ni mun apa lah apal Quran tak kita tahu kan najis kasih wajib mbian bah tahun ni maka bi gula pengaji pada madrasah kan toh pada kelas sifir kelas 0 Makilah SMA bagi sifir badah. Lulus SMA bagi sifir badah. Bigu lejat lah kan. Bada saya tak ungkang sekali. Lau le telo tahun tak ungkang sekali. You bada saya lem alim badah. Okay. Makan bigu lah. Kanto ni. Quran ni keraja barokah. Kula gelak sebuah najareta. Bahwa kula sering tapangkiban orang-orang lebur ke Al-Quran. Maus Al-Quran. Semak ke Al-Quran ni keraja manfaat. Tung. Kula mantor dari situng. Orang yang semak ke Quran ni kepada Rabu pekan lanceng umur. Orang yang semak Quran ni ke lanceng umur. Yang bila lagi sokanin benar Allah mantar dadi orang husnul khatimah. Dalam keadaan maus Quran panjenengan Allah. Orang yang semak Quran ni ke lanceng umur. Kula cerita. Kula pernah onjangan daerah Pontianak kok. Berdasarkan situng Syarifah, Asmana, Hubabah, Anissa. Beliau kat dinto luar biasa. Ketang gula saya habis 2 tahun yang lalu. Nalakan dan gula jangan 106. Makin 100 belu.
Satos kak dinto para rabu beliau kak dinto ki istiqomah ben teluare hatam, ahlil Quran. Teluare hatam. Coba satos beliau ki istiqomah teluare hatam. Dak masih sebidak. Dak masih sekan. Dak masih pak bolong, dak masih du bolong. Nika beliau kan itu luar biasa. Nika ni berubah ni kah. Gula pandai tapang kion jangan berdebu nyai umur 200 sangat tahun. Beliau kat dinto benare hatam. Yang gula ada 200 ki istiqomah benare hatam. Yang kok kita ada mak terlalu bolo tak gelem hatam yang. Jangan gelap pada. Pada ben-ben mun surau tambaan ampalan amma yatasaalun melolo. Dari na amma melolo dibudin beni yatasaalun pahau bakalun alun deki mano. Coba, ni ke-200 sangat tahun lah, luar biasa. Ternyata apa mangki mak? Beda puna ulama. Orang ni kemun semak ke Quran, anapa mak pahibalan cengomor ban Allah. Ternyata rahasianya satu. Beda 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Ni ke bila emaus je bon. Bila emaus, ni ke para rabu bekal malan cengomor. Ya ekasokanin ban Allah, alhamdulillah. Tak ekasokanin manter dadi orang husnul khatimah. Napa 2 ayat terakhir dalam surah At-Taubah? Laqad aku. Tadi baca bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Makanya satre kan ni ka pa istiqomah. Pen bila nak? Maren? Pen maren solat satre kan bi kule pa istiqomah. Anapa? Ni ka makle barokah umur. Ni ka makle lancang umur. Mbian ring sapana wali satre. Wata jemaah selain kak dintoh minta tolong kula. Mbian montro barokah umur. Mbian montro lancang umur. Barokah lancang umur. Terus akin. Laqad ja'akum. Najak kun sekecil kak. Tambahin diri wirid-wirid kulun biar. Kan sekecil tinggi. Ya gun mau selakot ja'akum. Biar ngalak bitongan-bitongan kecil. Mun bisa pitong kali. Sekecil. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Ini kabar ada. Ni ka istiqomah. Ni kan ya Quran. Ni kerja barokah na. Pada apa boleh? Banyak barokah na orang-orang sesemak ka Al-Quran. Dan ni kemarin dengan bulan Ramadan, papaceng gula banembian. Terus ngata maki. Mun bisa para Rabu gula banembian andi target. Gula banembian ni kan andi target. Kemarin ni bulan Ramadan selama sebulan hatam 15 kali. Selama sebulan hatam 30 kali. Selama sebulan hatam tak sekali ya. Selama sebulan tak hatam sekali. Apa ada pertanyaan? Mun orang yang tak bisa mau Quran, mungkin lagi tak bisa nah. Apa? Napa? Nang tikir. Napa? Nang kak dinto banyak mau salat. Tikir terus lagi. Mungkin lagi tak bisa nah. Maksaan kita tak kelem dapat. Walaqad walakot kok wala mungkin jalan karena tak bisa ngaji boleh lah todo bagi ngaji di depan liban ketemu benepak apa jong bapak atang ketemu benelam talam agelak gendut wah nah semakin gula mantor kawan jenengan bada kira-kira selain kelangkuan kak dinto semetenggian pangkat gula lagi bermangkit. Bada telok kalakuan, sebila kalako kat dintoh, maka kuluban panjenengan bekal tengki pangkat. Amin. Napa si telok kat dintoh? Amilin nasa bithalasin. Perlakukan orang lain itu dengan 3 hal. Napaan si telok? Tung. Imlam tanfa'hu fala tadurrahu. Bila kuluban panjenengan tak bisa beri manfaat ke orang lain, maka setidaknya kuluban panjenengan tak beri bahaya ke orang lain. Lakukan itu. Lakonin ni kak.
Maka kuluan panjenengan selama odik berdalam tunya kak dinto para rabu, karena odik kak dinto ibarat kuluan panjenengan mengukir sejarah. Bila sejarah selama odik kuluan panjenengan kak dinto sejarah na bagus, nalekana kuluan panjenengan abali dek kanjuran ipon Allah, maka kuluan panjenengan bakal kenal bagus. Karena orang ni kebila tinggal umur beda dua, mak. Beda orang ni kesedih karena kuluan panjenengan kak dinto para rabu, termasuk orang-orang seluar biasa. Pahamator, eman kok kau orang. Padahal lo luar biasa. Lampa, lebur, abri manfaat ke orang lain. Ni kebahata bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bada orang ni kau sebila lebur ngat-ngat. Benih mas inna lillah. Kenapa? Alhamdulillah. Mati lah ya. Iya. Alhamdulillah. Aman tang di berarti lah. Bukan dua je. Abdul Mukmin, Abdul Fajir. Mbian karemele. Mun guluan panjenengan teti Abdul Mukmin, guluan panjenengan ku laku yastari min nasobid dunya wa adaha ila rahmatillah. Bila itikanin ban Allah, bakal istirahat mayit. Istirahat dari pun apa? Min nasobid dunya wa adaha ila rahmatillah. Istirahat dari sesuatu yang meletihkan. Wa adaha dan sesuatu yang menyakitkan. Ila rahmatillah. Menuju kepada rahmat Allah. Artinya orang ni kata titik orang selamat. Ya mun pelek na ni keguluan panjenengan selama sejarah odik guluan panjenengan pahmele Abdul Fajir. Orang selebur nget selama odik berdalam dunya. Ni kaguk laku bila itikanin man Allah. Maka orang kak dinto para rabu benih istirahat mayita. Tapi kenapa? Yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Benih mayit si bakal istirahat. Tapi basira. Orang-orang sikit pada umur si bakal istirahat. Istirahat dari pun apa? Al-bilad, negara aman. Desa aman. Kampung aman. Asyajar, kak bungkaan aman. Si asal tak toman panen boleh. Anapa? Tada pun. Si tukang mah tada mah. Wadawab, embi aman. Sape aman, ajam aman. Sanyo aman. Anapa? Iya pala aku nala tada. Kengkun si kotu peker, kadang tada situng tombu anyar boleh. Bahkan guluan panjenengan karemele. Lah, mumpung guluan panjenengan ki andi kesempatan, abak mun tak bisa beri manfaat ke orang lain, tak bisa beri kebagusan ke orang lain, minimal guluan panjenengan jangan pernah membahayakan orang lain. Belum mau ingat gani ka? Ingat ke cerita ni saya kena Khalil? Saya sering tak cerita aki gula, mereng cerita ni kalambak nalai kana montuk Nurul Jadid. Tabuna guru dan gula. Dari saking jek mantin saya kena Khalil timin. Nalaikan dengan isitung tisan ni kabunyak maleng. Bila ampon panen na temon bunyak kemalengan. Jadi bila ampon panen na, kak dinto tak sampai panen, elang mololo. Ekecok mololo. Akhirnya pas ajabis ke saya kena Khalil. Nalaikan ajabis ke saya kena Khalil. Lepanggiin man saya kena Khalil. Kenapa? Toronyo na tua, toronyo na malamalan. Abdi na sa bekela sa tisa kak dinto. Bila panen na nang itisa kak dinto, elang mololo. Tak sampai panen, naman keng ilang mololo. Tak ring ban saya kena Khalil. Bani beri panapa tak. Aku ni nola zaki. Koma zaidun. Koma mancing zaidun pasir zain. Pakai pakon baca. Ni kak. Bian mulai diri kantor sampai depak kemarin baca. Di budi nak keretek kantin noret. Cak engkau bani ajar nah. Engkau dak nak daging minta amalan, minta jaza anda remare sepahan. Mak pangko ibri koma zaidun. Mungkin enggak dia. Akhirnya wahai baca. Baca koma zaidun, koma mancing zaidun pasir saya terus baca. Tak ada yang dapat kesabaran pah beda orang ni kalau jekak tak ning buru. Jeka ni kepah perbaan nekuk temon. Jeka tak ning buru. Gara-gara apa? Koma zaidun. Ni kepah mondeng berat juga Allah. Mun gulaban bian, jak tingot tiaki. Magi sana ku mik jak tingot tiaki. Allah, benih kun mancing, elang magi. Kula kok pernah kedatangan tamu ikan to. Setengah 12 malam, kula ki engak. Ni orang ki badan ni kan. Saya minta aing ki badan. Babaan ni, kula ki engak. Kula kan tak nyebut engak kok. Bada kiai ra. Sobung kak, kita rabu. Tuh, ni ka darurat kan. Ni kak orang badan yang darurat ni katanya. Kenapa? Ulan di majadi ki olar. Oh, terus. Teronyo naing ran. Ponjok ke gulang. Tina nanti aki abah marin kau 12 sudah bersetengah tung lah rabunya.
tore na ranking darurat ni karanya. Makin perpaan beda nang ICU, beda nang rumah sakit umum Pamekasan. Yakin bian minta ke kula. Mula tak boleh ranya. Kula lagi engak ke jawab nak ni. Mula tak boleh lah. Akhirnya bi kula kalah, ai masuk kula ke dalam. Berjain bi kula. Jangan kula yakin mon. Sehat jangan kula letak sakit boleh. Baki bi kula. Ni kak tertak songkan boleh. Amin. Tak ring laku nak beli boleh kan tu. Mak beli kak. Alhamdulillah ni. Mun songkan dah letak songkan. Keng innalillah so bunga umur ampun ni. Bo jangan kula. Dah umur aku engki malam ni. Alhamdulillah, para sobu ni, mun songkan dah tak songkan, bener tak songkan geng sobu ngomor. Boh cangkula. Geng gula bahmaton ni kemeniman aman lah si sana cangkula. Meni geng ore na meni. Geng le depak kak cangkula. Duru mata nyaman cangkula. Makan gula mun bedereng tak minta aing bi gula bagi kalek. Mun tak ada apa bi gula bagi kalek, bagi ke Hasim. Karo reng bek manti karo. Tahun ni. Gula, pacerkan genika. Anu tak bisa. Orang ni kamu menimba kata tak bisa. Orang ni kamu menimba kata jak mematu. Tak bisa. Dah umur wah. Ampos wah. Allah. Makan gula ke Hasim. Ya, buat neng mati jang gula. Nun Hasim ni kejek mati. Samku iba jain kata jak kun bahai serop. Ya, bagi. Hanya nyaman dah iya hasil ni. Tining din gula situ ko can gula. Mau ke pecang pengelet bi gula. Dah umur bah. Nah, jadi Banjong, kok mau ora ke Banjong? Gue lagi ingat ke pesan Muassis Nurul Jadid. Jadi apapun yang penting bermanfaat di masyarakat. Kau tak nuntut bean di kiai kapi. Umpah di kiai. Enggak, kau tak nuntut depan di kiai. Jadi apa-apa yang penting manfaat dapat ke masyarakat. Ye? Mentuti pengusaha saya sukses saya manfaat ke orang lain. Direng soki saya manfaat ke orang lain. Jadi apa-apa lah. Kerja rok ngerok ke dinore. Pokoknya itu apa-apa. Yang jawab handi cita-cita. Gula lambak meninggal ke kancah. Apa cita-citamu? Ingin menjadi sukses. Sukses rekan banyak. Sukses apa-apa. Jadi pemulung untuk sukses. Jadi bukan mau nanti cita-cita. Manfaat ke orang lain. Ya gula tak nuntut ni kang. Bian potrana alim. Ya gula tikal maka kita alim. Sepenting manfaat. Karena nikat bila ikut aki dapat ke masyarakat. Mun manfaat ni kebanyak manfaat. Tak kau tu alim. Kata badan ni kepada Rabu makin alim pun tak kena ngampong ni. Ini apa punta? Pada benik kak, kulan di korse. Korse ni genteng ni kak. Bisa balik ni. Nyaman lembu. Mun pada si nyoba ngire. Lembu aleng-leng-leng. Ni ke korse ni gula. Kemun ni ke korse ni gula genteng lembu ingat ni ke. Tapi mun tak kena ngampongi orang. Pun pada ngampong. Lajak tujuk jeria. Ajar mun pah beret sapa genten. Apa makila genteng, bagus, nyaman, lembut tapi tak kini ngampongin. Tak nyaman. Anguan teker bade bebe, anguan karpet bade bebe. Make buat coba kini ngampongin. Buktinya apa? Karuah, segi banyak make ocan. Ya bade sila masuk. Bade saya budi patu sekali. Iki nyaman kini ngampongi. Tikal makita alim, tikal makita pintar. Sebenting manfaat dapat ke masyarakat. Kening angkuy ro. Jadi bukan ku laku teri kening angkuy kapi. Mbak ni keputo masyarakat kening angkuy. Soro maca Fatihah bisa. Soro maca tahlil bisa. Soro pidato bisa. Wah betul itu kang penceramah ku laku sih. Gaga. Kenjak lis laris tak kok engkau salebaan. Seher bingkok apa? Entah naga jaga. Boleh mentak sampai agak. Jadi, bukan jadi penceramah. Amin. Oh, laku pada situ ti bupati, ti presiden. Ya boleh. Ya kan pada tak temu. Ben apa duit cita-cita dulu? Tukang soter. Soteraan rumah. Supir. Supir apa? Supir truk. Oleng-oleng ruang. Supir. Alhamdulillah. Terdekat hajat jong.
Aleng-oleng dak iya ru. Anu lebur se anu ro, dak iya ru, ha? Ban apa? Nah, mak posang ban. Acara tani cita-cita. Wan. Jadi ini kabar Rabu, si penting amanfaat. Maka guluban panjenengan bila amanfaat ke orang lain, maka ni kasi bekal tetia guluban panjenengan si bekal matengkia pangkat guluban panjenengan. Mater berat tu kapi. Kong langkong nak potong daripada ti orang mulja ban Allah. Nak potong guluban panjenengan daripada ti orang mulja ban Allah. Daripada tengkia pangkat ban Allah. Guluban panjenengan mungkin benireng berat tu Allah. Guluban panjenengan mungkin ti orang sabiasa. Nak potong daripada ti orang seluar biasa. Nak potong daripada orang berat tu Allah. Nak potong daripada pangkat. Nak potong dari andi pangkat. Nak potong daripada pangkat. Tertengki pangkat. Tertengki pangkat. Amin. Pon. Senomor 2. Wa illam tufrihhu fala tuhzinhu. Bila guluan panjenengan tak bisa akabai orang lain ni kepunga, maka setidaknya guluan panjenengan jangan pernah membuat orang lain itu bersedih. Jadi bila guluan panjenengan tak bisa abri kepungaan ke orang lain, maka guluan panjenengan minimal tak maloka ke orang lain. Tak meseti ke orang lain. Jaga keperasaan orang lain. Maka dengan statement, Bu. Kadang guluban panjenengan tak sengaja dari lesan ni kata ada niatan untuk masakit ke perasaan orang, tapi kadang orang senerema kata tebu-tebu nu guluban panjenengan ni kepada Rabu, eta mai kuno bungkol libudin pah perasaan. Maka dengan stete muntak kengcek puton aja pekeluar. Tapet tahan. Tahan. Terus ampen. Melarat ke. Jadi guluan panjenengan ni kan, kau tuak sambil aja ke perasaan orang. Kan gulu mari mator, saya malam Senin pernah morok ke panjenengan, bahwa saya kocak ring Islam ni ke bahasa nah. Orang selesan selamat, tanah selamat, tak pernah nyakiin orang lain. Nikah, saya kutu, jaga guluan panjenengan. Aja ke perasaan. Berat ni. Ya, jak ring lakar lah itunya ni kajat lakar lah tempat tak nyaman. Iki napa puntan. Tunya ni kajat lakar tempat tak nyaman, mau nyari nyaman jak ning itunya. Tempat ujian. Semakin orang itu ingin mencapai menjadi kekasih Allah, menjadi wali-walinya Allah, kekasih Allah, maka semakin berat ujian orang itu. Orang ni kemunjon tengki pangkat, jentengki pangkat, maka ni kejentengki. Jon raja uji nah. Pada jek pondeng bengasepo guluan panjenengan lamba, kak pungkaan desa jonteki, angin ajan berat. Anapa? Karena ni kewara Rabu, dapat kasih tung kenangan seluar biasa. Dapat kasih tung pangkat seluar biasa. Maka bila jentek kita raja tu orang, maka saja raja uji na orang gak dinta. Ya, montrotaan dia ujian. Tak bisa. Jadi sekolah bayi pada uji na. Sekolah pada uji na. Terus orang ke kelas pada uji na. Napa boleh dalam keaudian? Iki napa puntan. Tareh. Boleh mantor kami. Mak kulu banembian saya tak ndak ke ujian. Nabi Muhammad ni kekasih na Allah. Nabi Muhammad ni orang yang paling cinta kepada Allah. Sampai pada tebu dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibil maulid. Bahawa Nabi Muhammad ni hadratun karimatun ala Allah. Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Disayang oleh Allah. Nabi Muhammad yang pangkatnya begitu luar biasa. Dicintai oleh Allah. Beliau ujiannya kat dinto para Rabu. Masya Allah luar biasa. Masa guluban panjenengan tak ndak ke ujian, sedangkan guluban embian mon oleh nikmat kata guluban embian lepas si asokor ke Allah. Guluban embian mon guna oleh ujian sukun ni yuji ban Allah sukun ni keng matengki pangkat guluban panjenengan. Bila guluban embian ni ke sabar ibri ujian ban Allah, maka guluban embian bakal tengki pangkat. Tapi ternyata apa? Nalaikan ibri ujian ban Allah guluban panjenengan kata melarat tak sabar. Tapi pada ujian selebih besar nalaikan guluban panjenengan andi nikmat, tapi guluban panjenengan lupa untuk asyukur dekat anjuran ipun Allah. Banyak orang lulus secara ujian nalaikan ibri ujian ban Allah. Banyak orang lulus kalaban kasapna, tapi banyak orang tak lulus nalaikan yuji kalaban kenikmatan saya paring aki sareng Allah. Kadang abak lupa si asyukur ka Allah. Mun secara ujian abak kadang banyak lulus paringin sabar, tapi beda ujian selebih luar biasa. Abak nalikan ibri nikmat ban Allah, abak lepas si asyukur ka Allah. Tenggelam dalam kenikmatan. Sehingga abak kat dinto sajan sewudak ka anjunan ipon Allah. Kadang mun ibri ujian-ujian si biasa, kadang abak ki bisa sabar. Tapi beda abak ternyata yuji ban Allah. Paringin ban Allah. Tapi ternyata abak pas lepas syukur ke atas nikmat Allah.
Maka diri kat dintong ya deh. Kuluban bian. Cak palop panalekan ay paringin nikmat ban Allah. Palebur asyokor atas nikmat saya paringaki sarang oh. Tore pak bu, kuluban bian ni kajak bu ambu mator alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni terkadang bi kuluban bian yang kepreme tapi ni keluar biasa lah. Kuluban bian ni kajak bu ambu mator alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Abtina paringin mampu. Abtina ya Allah. Paringin luar biasa ban ajunan ya Allah. Nikmat sejak luar biasa nah. Abtina tak kelaparan ya Allah. Saya terba de ya Allah paringin ban ajunan ya Allah. Ijak ring abak kadang si asok kora malara. Matak malara tu ijak ring abak merasa kurang puas. Cek pon Gus Bah gak disah. Hidup itu jangan diambil ribet. Orang yang ribet di dalam hidup itu orang yang selalu angan-angannya terlalu amat tinggi. Andi angan teki kelu. Mun tak ada pak dibudin pah ngampul. Sejak pun abah gak disah pah ngocak anda jero. Mara kok korang apa? Usaha le kapi aki. Bacaan saya beri kiai le mari baca kapi. Tapi mak ada apa? Mereka kan ngampul berarti. Surah apa jang tahajud mari apa jang. Tega tak temu bitungan rakaat. Mun tak temu bitungan rakaat kan ngita. Ini kan ngampul berarti. Jadi ngabak kata mau diberi nikmat ban Allah, lepas saya sokora. Wah, mun perban pada ujian, saya cabis, cabis pemator. Abdi na berpanjang raja na ujian. Polami pada malah amalan saya tulis melancar ke rezeki. Ini kak baca. Saya apa kali lagi? 100. Mun ibu cile 500 ya. Nyaman. Mun sambil pasain kiai, John nyaman. Mun sepu kiai. Wow, sepak ni kau. Ku tak legend berak. Jadi sorong baca satu bagi number ke 500. Ibu din mula oleh napa saya ka oleh, napa saya ka karap, ibu din elang. Terus ka bitas bin elang. Kesejada na elang. Da mamak munggun pada ujian masing ante buka Allah masemak ka Allah. Kemo ni beri nikmat mak majau ka Allah. Engki napa punten? Engki. Pon terakhir. Wa illam tamdahu fala tadummahu. Bila kuluan panjenengan kak dinto para rabu tidak bisa menghargai kepada orang lain, maka setidaknya kuluan panjenengan jangan mencela orang lain. Maka telok kak dinto para rabu bila yang kui tanam dalam kaudian kuluan panjenengan, yang melaki kalakoban kuluan panjenengan, maka insyaallah kuluan panjenengan kak dinto. Insyaallah kalaban kak dinto bakal jadi orang yang selamat kepi. Selain kewajipan kaulah ben ajunan sekotu ekanako, maka beda tambahan kelangkuan. Pola sebab saya telok kat dintoh kuluan panjenengan pah eba sampurna laku bakal polong ning swargana Allah kapi. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah nil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus khatimah. Sekali lagi Pak Khusyuk. Ya Allah biha ya Allah Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bade selepain pengumuman sedaja santri mulai Jumat depan, Jumat datang nih kaya, Jumat nih kah? Ambian minta kiriman garing sepona pereng dumiki. 2 miki. Apa apa? 2 biji, kita lelupai. 2 biji. Jadi ambian untuk persiapan bulan Ramadan. Laki bini sebagai budian wajib minta garing sepona. Wajib lah. Kau tu andi pereng, tibi sebang per orang 2. Nyambi lema jan bagus. Selusin bagi ke kanjan apa? Ya tak kau elang. Ya mun meringakan meni kora ini penyangsang. Atuan bentar. Kemarin bahasaan. Apa segi? Saya kita belik magi kita belik. Kau tu apa sah? Pagi kajian kitab, siang ngaji ka Abah, malam mbian napa? Tasmi ben napa darusan karo perjus setoran mereka ya malam telo bazar. Bazar sih. Banyak sangun. Bazar sampai malam 11. Jadi pereng berapa? Pas nyambi pole betena esto. Gelas plastik no. Tako mi beda es mun tak ada es. Aing pote. Mungkin bahasa keren nak, mungkin beda aing pote ni ke bahasa keren, mungkin aing pote ni ke beri es pakai jual mungkin. Napa? Water magic. Jadi water magic. Water aing magic sulam. Jadi water magic. Jadi imbian nginom water magic. Napa? Aing pote beri es batu. Jadi, Jadi pereng 2 gelas wes lambo. Jadi nyak benyak. Nyambi lebih dari 2 ya tore selusin pada. Beri kapi sa badan santri kan toh pahambian nangkung sekalangkong. Pola. Daripada kau ajam. Jadi ngaki buk. Daripada lalapan. Mun ada tahu tempe pada. Mata apa teh amin bencong. Mun ka tahu tempe tak pati amin. Kau ajam. Wah, sekak dintah mantar pada barokah terbada manfaatah. Lanjut. Apa? Salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.